nagdakkel abag abinaklayo, tatang? Malabaan anak ko. Tay awat ko ang malabaan da ito aglisi ka. Ha? Nagadumot ten? Marigatan kayo tatang? Mayat kid di ano ado. Tad ado ti tangdan ko. No ado mo ti awat ko ang malabaan anak ko. Tatang? Oh, mapan kayo ni pagadalan. Aldawin. Maladaw kayon. Wen, inuray da kayo laasim mangpet, tagpakada kamin. Ala, mapan kayo nga roden, Rosie. Ayabam ni ading mo. Wen, tatang? Agyaman ak Diyos ko. Tado ti awat ko alabaak kita. Kastoy ko maakanayon. Tapno kanayon mo't adakkel ti tangdan ko nga aglaba. Hoy! Gardaw! Ha? Ne, da kayo mo't gayam, tatamaton. Nagato mo talablaba amon. Apay, trabaho ay at ilalaki ti kasta, gardo. Babae lang taglaba. Tata. Bakla kaya. Kanwan gayam. Anyangay, nakapanunot kan. Gatanga kon, tisular kan balay mo. Saan ko nga ilako, tata? Anya, ay sos. Kasapulam ti kwarta, barok. Madamdama, agadalay ni ti kalays dagiti anak mo. Awan pag naidan min no ilakok ti solar kan balay mi, tata. Ay sos, agawid kayo di probinsya. Tag-business kayo ti baboy no iso. Nembagi di probinsya, tado ti libre jay. Sana kas dito'y syudad, amagatang amin. Basta jak ilako, tata. Patsik asaan na kami abaybay anti Diyos, tata. Basta agtulnog tayo kinkwana. Ipay na dagiti kasapulan tayo. Ha, dahi takot ti jak kayat ken ka. Takasabanak manin ako nak. Panawan ka man langay. Ngamnay, gardaw. Agpanunot ka lata. Ilakom kay den ti balay ken solar mo. Tanangina pa'y ti daga ita. Ay sos, nulumakan to ti daga. Di monton malako ti solar mo. Uray padawat mo. Ti danton pagananaw. Tanagalas ti balay mo anay patakdar di ta solar mo. Darasam ti magna ading, tapno matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Malamutan manang, hampay nga tangan alpas ni tatang nga naglaba. Ado jay labaan na ading, saan pa'y siguro analpas day jay? Naggagat nga aglaba ni tatang niya manang. Wen naimbaglakit din ta nagagat tinagbalin nga amata. Nasingpet pa'y, maasyanak ka ni tatang. Nuwapay gamin ang natayan ni nanang. Ala, saan tan apanunutan ni nanang? Tapno saan tamanan nga agsangit, ading? Darasan dakit di timagna, tapno makaawitan, kat matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Anyat ko nanaya, lakay. Di nangarod kaya ti Jaski agar daw. Tulungan nakman ang mga iayo kinkwana bakay. Ay sos, numagatang tati solar kinbalay na. Ay, nakatsambata. Naitid na itinalaka, lakay. Ited na. Awan am muna dayay. Rupat kwarta dayay. Tanarigat ti panagbiag da. Pakitaam lang iti sumagmamano a kwarta akit. Awatin na. Ang ko namit, adi na kayat nga ilako, lakay. Win nga raw. Agalalapay la ti panunot ti Jaskay. May ayok tumot la dayay. Imposible ayak maalokay dayay. Ay, no ilako na kadataday dya solar na. Ay, agi patakder tayo tinegosyo tayo jay. Isungarod ako nak, at tulungan nak ang mga ayok kinkwa na. Sige lakay, napintas nga min ti lokasyon ti solar na. Taigi na mismo ti kalsada. Maya tapag bisnisan, lakay. Win nga raw, dayta mo ti panpanunutek, bakay. Basit lang ay ayo. Patsyak ang maalukoy kung tumot lang ni Gardaw ang mangilako iti solar kinbalay na. Gardo, alaam da ito'y. Ha? Ala, intedyo mo tindag iti karga ti refyo, madam. Wen, tagawid kami nga ni Jay probinsya. Alamon ta na yung baglasidan niyo kadagiti anak mo. Ay na, agyaman ak ngarod madam. Awanan yaman na. Kanalaam tumutendag itay nakasako aban badoy Jay sila da. Usaran niyo nga agama. Napintas pa'y dagi dya akawas. Ha? Ay, ala,
Agyaman ak unay madam. Adoy titangdan mo ang naglaba, nagluto ka nagplansa, Gardo. Ha? Ala, apay anagado, madam. Di ka nagdamag. Awatom latantan nagadumot ti patrabaho kan ka. Diyak mo't pagpabayadan dagiti. Basta awatom mon. Tip mo kanyak dayta, Gardo. Agyaman ak unay, madam. Nakasingsingpit kayo unay. Tatang, agsardengak pay lang ag-eskwela. Tatulungan kayo ang makilabada. Saan anak ko? Agadal ka. Ta ikarigatan kayo apagadalin iti kabsat mo. Ngem, nangina ti mabayadan iti kolehyo, tatang. Nilatan ading ko ti pagtuluyan nyo. Tapno matulungan kayo nga agtrabaho. Saan? Basta agtuloy ka anak ko. Ado ti remedyo. No kasapulan nga umutang tapno mapagadal kayo laeng nga agkabsat. Aramida. Banana kyo! Turon! Banana kyo! Banana kyaw! Umatangak man! Ha? Ay, agyamanak. Adagos binamanok. Sapay ko mata maipaibos ko adagos tilakok. Tapno malabaak pa'y ti awat ko alabada. Amom, Gardo. Magustuak man ti panaglablabam. Iso asika kanayon ti ayabak. Nalinis ti lablabam. Talagang amin na may katamin amurang dagiti labada. Agyamanak no magustuhan nyo ti trabaho, madam. At dapay katati mo babae nga aglaba, Gardo. Nairwamak ngamin iti kasta trabaho, madam. Tamanipod ubingak. Siya kundi para laba iti balay mi. Tasyakit nga rod ti inauna. Kinpasig kami alalaki nga agkakabsat. Isumot lagayam Okay nga rod, agan anus ka, Gardo. Anusan da kami nga ilablabaan. Tanabuslon iti kawas dagiti kabalay ko. Sukat da sukat. Wen, madam. Awan problema iti dayta. Yardo, nakabayad dun dyan mo iti matrikula na. Saan pa'y, Nana Susana? Apay ka day? No kaya mo, pautangan kay ti pagbayad da. Di kagdanag ta, saan ko paporsyentuan. Ha? Kwa? Alaan, mabayin ka man na nakunak. Adtoy, tayta. Awata mo tapno, di ka nagutang iti sa balay. Saanin, Nana? Tayin inutok abayadan ti matrikula ti anak ko. Alaki din! Di ka kadagbabain. Kasla kasab sa bali. Agkakalugaran tayo, agkakaroba tayo. Agyaman ak nga rod, Nana Susana. Sige, umay kan tumanan pautangan na, Gardaw. Amo ka mabayin ka mang ibagay ti kwarta. Isa siya kung tagdisnodo amang pautang kang ka. Manungay tintin mo, bakay? 30 mil, lakay. Wain, mayat. Inton sumarunaw. Idakdakkel mo, ti pautang mo. Wen, amo kong tararamidak. Nakaplano amin nun. Pautangak iti dakkel-agatad. Daytay marigata namang bayad. Tapno mapilita namang ilako iti balay kan solar na. Agpada ta iti pampanunutain, bakay. Bareng magunod ta, ti kalkalikaguman ta. Kuyugan nak ije plaza anak ko. Hinta mangupin iti bank account ko. Ha? Bank account? Apay, adda ka di urnong yu? Wano kwartayo? Kat pasigmat nga utang ti pagbibiyag tayo, saan ka di? Basta mangupin ta iti bank account ko, anak ko. Taka sa pulak. Isuro na. Tamumit ajak ammo ti aramidak no maipapan iti kakasta abanag. Kuyugan nak, anak ko. O sige, tatang. Balot! Balot! Gardaw, balot man. Wen, tata maton. Umayan. Manuti alain nyo balot, tata. May salaang. Tay sulat ka ba ilak akanay? Mapaya parparigatan pa ilati bagim nga agkay-kayaw. Kit adda lang aroden ti kwarta. Pinautangan na ka lang aroden di asawak ti gastusin nyo. Di ka nagtrabaho. Tadumit kwarta mo. Sana, tata. Masapol nga agtrabaho aklata. Ay na, saanin, Gardo? Agi na nakakit din. Kakaiso na nga dagpautang kin ka.
Iso ano pa utangan na kamanan ti asawa? Awatem lata. Adu na yun ti utang ko kada kayo. Nana Susana. Ay na, mabain ka manan ako na. Amok no kasano ti rigat ti agpadali ti kulehiyo. Iso nga alam daytoy. Daytoy alam. Nana Susana. Alan, nawatamon. Konfirma mo daytoy Pasensya ka na nga masapol nga da pagpinirmaan ta pinautangan ka tapno awan to ti agbali na parikot no bilang laang. Uray saan ko man, Nana. Sapay nagdakkel lagi ti papautang yo. Ay na, di ka kadyag babayin. Kaya't da ka tulungan. Iso apapautangan da ka. Anya nga'y, medyo nabayag mabasitan ti utang mo kanyak. Umayak ag singiran na niya. Ha? Kinuyog kon ti asawa. Tapno adda ngagsaksi. No makabayad ka, wenno saan. Kuha. Kasapulak nga minan ti kwarta. Iso asingiran kan. Nana Susana. Ngamnawan kwarta mapagbayad mo. Andamot to'y balay mo. Wen gardaw, kasapulak ka talagan. Iso apasensya ka na. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? No, puwersaan da kan ngagbayad. No awan kwarta, mabalin mo tato'y balay kan sular mo ti pagbayad mo. Kuha. Saan, Nana Susana? Diyak ibayad to'y sular kun balay mi. Tawan pag naidan mi no ilako min da ito'y. Ket, anyat pagbayad yung arod ngay. Di kay agdanag, Nana Susana. Tabayadak ti utang ko. Nga awan surok kin kurang na. No kasta, imbang kuyo ti imbautang da akwarta, tatang. Wen anak ko. Mamaysaan dak ti kunada. Ngam saan nakapaatiw kadakwada. Nuwais da. Nawawaisak pa'y anak ko. Kablaawan da ka, Rosie, anak ko. Nakagraduar ka mutlangan. Agyaman tatang. Kat isagot ko kada kayo ti balikik. Agyaman unay iti ado nga anos kan sakripisyo yo. Ay na, nakaragragsakak anak ko. Nakalpas ka mutlangan ti panagadal mo. Wan tatang. Saan ko amaragpat ti arapaap ko no awan kayo? Agyaman unay. Ikarik, apaman na makasapulak iti trabahok. Saan kayon to napagtrabahuan? Katsak tumot ng timang tulong iti kabsat ko. Tapno makalpas mat iti panagadal na. Lakay, awanan di kwartak. Ha? Apay? Napukaw mo? Naragrag mo ano niya? Manuti napukaw mo? Kung nagtumot kin ka kitaan ti walit mo. Dosay kamot ngamin no daduma. Di kwarta nga yung bayad ni Gardaw. Inyinbis ko ngam na iskam. Anya? Kung naknoimbang ka. Saan nga road, takunada mo ta dumakkel ti kwartak na ipangkoy jay. Ngamin taray damutan. Ay nawa, nandi ka kay suna kwarta talakay. Anya? Naimbag kayo, pay Gardo. Pumintasin ti balayo. Imasinso kayo. Dagiti anak ko timang patpatarimaan iti balay mi. Nana Susana. Ay, naimbag ka pay. Profesyonalan dagiti duwang anak mo. Nakapapal ka. At dalataasin ni Apo Diyos, Nana Susana. Iso tinang tulong kada kami. Bambantayan ngamin ni Apo, dagiti natulnog nga anak na. No nasingpet, napakumbaba. Kano saan kang agsasaor iti pada matao. Kano tagtagibas itanda ka ti pada matao. Agtalinaid kalataan na sayaat. Tani Apo Diyos timang tarabay kin ka. Naayat unay ti Diyos, Nana Susana. Tasaan da kami abinaybayan nga aga-ama. Wen nga rod. Makitan ti panagasinso ti biyagyo. Nakasingsingpet kayo ngamin nga aga-ama. Ket, alaag day tagundaway nga daw iti pamakawan, barok. No adaman saan mo nagustuhan nga aramid mi iti asawak, pakawanan da kami. Si kalako man ti makamo amang pumpuno iti nagkurkurangan miken ka. Wen nana, agiin na yat. Kaya nagpipinakawan tayo. Tapno maragsakan ti Apo kada tayo. Nana.
Dagiti tao ang mairuruman, ti Apo Diyos timang tarakan. Ngam no natangsit kay ti padam a tao, dakas to titungpal mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Mama, iso ni Janet. Nobiyak. Janet, iso ni Mama. Agmano ak, nana. Anya trabaho to'y nobya, Arnel. Sales lady Jemol, Mama. Anya, nasakit yung ulo. Kaya't konti maturog. Arnel, di nagsakayat tiinan. Pasensya amla ko man ni Mama Janet. Kasya talaga ti ugali na. Prangkang agsasaw. Ngamanlaw adina kayat, Arnel. Ala, di mo ni kaskaso ni Mama. Kasjay na laang iti damo. Ngaminto nagbaybayag, mayat ton. Mama, itay pa'y di kay matagtagari Di kay pa'y nakisango kada kami itinobyak anangan. Ay, napukaw ti ganas ko. Adda ka di problema, Mama? Adda, dakal ti problema kan ka. Ha? Professional ka. Ngam apay a sales lady ti nakirelasyonan. Ay ayatek ni Janet, Mama. Diyak kayat day di a babae aparakan ka. Sinaam day di a babae. Tay padam a professional ti pakirelasyonan. Mama, etlading itak, no di kay mapatgan iti kayat yu a mapasamag. Anya, Tatang, ikasarnak ka nun ni Arnel. Kasano ang makikasar ka nga'y, ket no ko namat nga istrikto jay inana. Di nakakayata para iti anak na, ta profesional ti kayat na nga asawaan ti anak na. Apay, isukat ti masurutan, tatang. Ha? Saan mat nga iso ti mga sawa? Jay anak naman. Anak ko. Tangsit mat day abakat. Kunang madlan asino akabaknangan kan kapintasan ng sasaw. Ha? Makapasuron? Anak ko, saan kumaakasta ti panagsasaom? Madi ti agtangtangsit. Uray kasjay ti ugali ti agbali na katugagam. Pakitaam lat na kumahay ti nasayaat, anak ko. No natangsit ti tao kanya, nakarkaro pa'y anatangsita. Ngam no nasingpat, ay kat nasingpatak man tatang. Ay na anak ko aya. Awan kastay na pakumbaba. Basta di mo ko matutupan ti ina ni Arnel, anak ko. Respetuam kumalata. Depende iti sitwasyon dayta, tatang. Mama, dumanon tayo kuman. Takayat kon nga ikalaysa ni Janet. nukasta. Talaga ay papilit mo ti kayat mo. Di nakdangdangganan nga inaman ako. Mama, ay ayatek ni Janet. Kan may sa nasingpet. Sa mula maamam mo ti ugali ti may sa tao no nagkabalay kayon. Ha? Ay, nagsayang laeng anak ko. Professional ka. Nga sana professional ti asawaam. Anya langan ti sawan dagiti kakabagyan tayo. Dagiti gagayam kan makamamukan ka. Basta, kayat kon nga ikalaysa ni Janet, Mama. Please, dumanon tayo kuman. Ay, jakam mo. Ngam sabali tiriknak iti daychay at Janet. Kasladyak mayasidag tiriknak kan kuana. Mama, Pasensya ka ni ti kastoya panagsasaw. Ngam kasla at datang tangsit jay nobyam. nagbidot kayo iti atap, Mama. Nasingpet ni Janet. Patsek nga awan ti pagbabawyak no iso ti makagasat ko. Ay, ala, tangay porsigido ka amang ikasarkan kuana. Sige,
Makaammo ka nga rod. Diyak ko makayat aparakan ka. Nga mawan ti maramida. No talaga nga iso ti ayatam anak ko. Adda ni Arnel kan ti inana anak ko. Inkaagmano iti inana Kasangsang da. Pagan anom ti mapan agmano-mano dita, no swapang tumatlaang. Anak ko, saan kumamit akas ta ti ibag pagama? Madi ti kasta. Inatinubium dayjay. Iso a respetuam kumamit. Ket iso, adda nga rod respeto na kanyak amanugang na. Alaman, di nagtupay kaya't apara iti anak na. Ha? Saan di saan? Alakit din. Inkasabten ti agbalin na katugagam. Ha? Manjak! Jak kaya't ti mabainan. Urayak nga iso ti umunang umasidag kanyak. Janet, honey, adda ka no ibaga ni mama kadata. Ha? Anya day na? Itatanalpas kayo na nagkalaysa. Damagak man kan ka, Janet. Kaya't mo ka di nga ituloy iti panagadal mo. Di mat ko naam ang nagpatingga ka laang iti first year college. Uwan, mama. Kaya't mo ti agadal manan. Awan kwarta ka pagadal ko, mama. Siya ti aggastos para iti panagadal mo. Ti sweldo ti anak ko, iso ti gastos sa inyo nga agasawa. Kat ti mat gastos sa nga agadal, siya ti makamoy ti dayta. Ha? Kaya't mo tag eskwela manen, honey? Uwan, no kasta ti kayat yun, mama. Hanggang desidido ka, kaya't ko tay sigurado. Ang mga nuwan kun kunam, ngam agsardeng kanto lang ayam. Sayang lang ti gastos. Uwan, mama. Interesado Okay nga Rod, may mayat matlaang numakaadal ka, Janet. Sige, tag-enroll kanto nga Rodan. Ay, pasensya kayo, niti pa nagsasaok no datuma. Aklo na, jak idi kanunungan ti relasyon nyo. Nga bita, aklo na kon, tani, nalpasan ti kalay sayo. At daditan, iso apasensya kay lakuman. No, at na ipagpakitak amadikan ka iti kalabas, Janet. Uwan, mama. Awanan day chay. Ayos lang. Agyaman na. Ala Arnel, kuyugam to ni Janet ama panagenrol, anak ko. Uwan, mama. Kumusta ti panagadal mo, Janet? Nasaya at mat, mama. Manamnamak matlakad iti panaggraduar mo into no may atawan, Janet. Uwan, mama. Di kay madanagan. Makagraduarak. Nasayat nga Rod. Kanwan gayam. Liklikam man ti agpuyat. Tapno makatulong ka mat iti trabaho dito ibalay balasang ko. Ha? Agpuy-puyat ka mat ngamin ng cellphone balasang ko. Sa inton mapuyatan ka, nagladaw ka nga green. Pasaray ni Arnel pa ay taglablaban. Di ka mataglaban balasang ko. Katamumat nga da trabaho dyan ako. Kat surwam ti agdalos iti unag ti balay. Diyak kayat tinawara akab balay. Di mo ko matagidaksan dagiti bagbaga. Tapam magbagalaang daytoy. Takaslanak kamatan. Tasawa nakakat nga rod ti anak ko, Janet. Iso pang asim, tadi ka kumamasak-sakitan. Adda ka din ornong mo, Arnel? Adamat, honey. Apay ka di. Mabalin sa amatan amang ipatakder ta iti uray basit labalay ka. Anya? Nagdakkel to'y balay ni mama apag nanaadan ta. Kaya't kunti lumasin, mabayinak ang makikabkabbalay iti inang. Ha? Masiputan amin agaraw dito balayo. Diyak kaya't ti kasta. Iso ang lumasintan. Agipatakder kan iti balay ka, uray basit laang.
Kasanungay ni mama. Awan kadwanan adito'y balay. Problema nanday ta. Di mon problemain, Arnel. Basta kayat kunti lumasin. Period. Apay payla alumasin kayo, kat awan mat kadwak dito'y balay. Nasaysaya at madlaang nulumasin kami, mama. Tapno amumi dagiti awan, kan adda kada kami. Ngam iho. Please, mama. Palubusan da kami kuman. Sana bali. Taumdas mat siguron ti ornong ko para iti patakder ko abalay mi. Uray basit abalay. Basta dapagyanan mi, mama. Anya. Happy graduation, Janet, honey. Agyaman na, kani. Kablawan na ka, Janet, iha. Agyaman na, mama. Balayan, hagyaman kami ken kaga po iti panagtulong mo iti anak ko. Tapno makalpas iti panakadal na. Awan na yaman na abalayan. Sayang mat ngamin tinarugyan ni Janet a kurso. Katita, nakagraduaran ti anak mo. Wen nga raod, nagbiit na naglabas ti aldaw. Saan na napupuutan ti aldaw? Nakalpas ti anak ko iti panagadal na. Ay kanay, ulitak abalayan. Hagyaman akmanen ken ka. Awan na yaman na abalayan. Mami, mabantayo ka no di tabalay da lola. Tadi tatayo ka no nga ag-dinner. Nagluto iti fried chicken. Di ka mapapanlara. Ha? Apay manan ngay, mami. Nagimas ti sida ni lola. No fried chicken lang ang tikayat mo. Agluto ang parakan ka. Nalakaalutwan day ta. Ijay kumayan ni lola ti panganan tayo Saanan? Tamasadutak amapan ijay. Asidaglaang matibalay na ditoy. Di talaang bangir Saan nga rudan? Saan kumaanatang kanti ulom si Kalara? Di nakpagpungtutan. Apay ngay adi kay may idirabi Lara apo. Saan na kami matapalubusan ni mami, lola? Anya. Ibagbaga na anauyong kakanukot saan mat. Apo. Kunapay ni mami, jak ka numakipangpangan dito'y balayo. Ka amo na ka di iti umay mo dito'y ita. Saan, lola? Naglibas Anya. Apay ngay. Nagpakada ka kumaa. No agpakada ungtan nakmat. Kasta ka di apo. Wan, lola. Kan adupay adag iti bad nga ibagpagana kanyak. May papankan ka, lola. Apay aya aparitam ti anak ta ama pandita balay ni mama, honey. Kaya't nangarudmat ama kabanding ni lola na. Kalpasan ti amin ngay aramid na iti kalabas. Ayaban na tayo di tabalay na. Ha? Anya may nararamid na. Di ka man matagin didi, Arnel. Kanayon na nga ibaga idi, adinak kayat aparakan ka. Nulabsan tagsarita, kurang nalaabugan nak akas lamanok iti pamayan na. Janet, nabayagan day ta apasamak. Mga barwanan tayo kuman. Kan may isa, inawat na kamatan ni mama kas manugang na. Simingpod matan kan ka. Kapilitan asumingpad taaddan apo ko na kadata. Kan nakapsutan, iso akundi singpatan. Di mo kumamat pagsawan iti kasta ti inak, Janet. Inaklat tamat day jay. Iso ang masakitanak met. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Da kami iti anak mo, when no jay swapang nga inang. Janet, nagbalbaliwan ni mama ko nakmet. Iso alipatom kung ang tinapalabas, tanapalabasan day jay. Ang pay sumat amin nga imbagak iti asawak, tatang. Swapang mat at talaga day jay akatuganga. Nagbalbaliw maten, anak ko. Ay na, kapilitan nga agbalbaliw taaddan apo ko na. Ngamjak amo nupod no nagbalbaliwan.
ang mga nuagin didilaan. Ay na, nagbalbaliw nga rudan. Di adala kong tatang, iso adinak basta maong tanday di akatugangak. Ha? Labanak nalalaingak mo't lang ang iso. Ay sus, sana nasaya at kasta nga ibagbagaman ako. Uray anya pa iti impakpakita ti katugangam ken ka iti kalabas. Di mo gurguraan, di ka agimula iti sakit tinakam. Ta sana nasaya at kasta. Tano sana gapukin niya balayan. Saan ka anakalpas iti panagadal mo, anak ko? Awan kuma tinapinta sa trabaho mita. Manumit laday di ana itulong na kanyak ngay. Nagbasit abanag, tatang. Uy, Janet, my friend. Kitaam da ito'y oo. Ala, tay nakangingin a cellphone day ta. When friend. Apay, di ka umapal kanya. Ay, umapalak araw sa niin, my friend. Tani, agsusukat dagiti cellphone mo. Kat pasig anak kangingin. Kan oray jilugan mo, kabarbaro manan. Ay na, no kung nagtumad nga minkan ka, sumali ka matan iti Simmalyak Investment Company. Ay na, nagado kami nabimak ng ijay. Kasla mabutol nga akmat ngamin, friend. Awan ti rumba nga pagbutngam. Gayem ko jakin kuko iti dayjay. Close friend ko. Rosalyn, Ay na, ora ang pagbagat ka diti opisina ng agtrab-trabaho, di kanto bumak ng akastoy. Tamanumat lat sweldo tayo dito ingay. Kinapudno na, agresign ako iti mabiit. anya? Wan, katno kayat mo, sumurot ka matan kanyak. Tas ikati may isang agbalin nga staff ti gayem ko. Irekomenda ka. Ha? Manungay ti sweldok ijay no bilang naang. Ay sus, ag-triple ti sweldom dito'y Janet. Wan, isong agpanunot kan. Tamangan no makaalan iti sabali ti gayem ko. Sige, kapag saritaan mi pa'y nga umuna iti asawak daytoy. Apay, open-minded aya di asawam iti kakastoy abana. Kwa, saan unay, friend? Ay na, no siyak ti sika saanan. Di mo nyuman kan kwa na dayta. Tamangan no lapdan nakalaang. Ay, wanan niya. Sige, maamwam to ti desisyon ko inton bigat, Rosalyn. Husto ni Rosalyn akatrabakwak. Kaanong tupay abumaknangak, no diyak pumanaw iti trabaho niya. Saan nakmat siguro alokwan, takatrabakwak man. Kan gayem na ti akin kukwa iti dayjay akumpanya. Nay, Janet, umay kagid na. Rabiin, anyat pampanunodam aya, nakatugaw ka matlatan dito'y kama. Arnel, kaya't ko kumatag negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ha? Anya ang negosyo? Adda ilakla ko tigayem ko analawa a pigari iti probinsya. Gatangan ta kuma. Tauray manang danta iti mga sikaso kadag iti mataraken a baboy. Napintas day ta na panunod mo Wan, tapno adda pangalaan ta iti extra income ta. Ngam di parikot, ang mga nukurang ti ornong ko. Bumulod ta pa'y lakin ni mama Ayaw na niya. Sige, bayam, takasaritak to ni mama. O anya, naragsak ka ka di, Janet? Umuna nga payout mo ita. Ala, agpay so gayam at talaga. Saan gayam nga iskam da ito Saan mo ta talaga? Kat anya ngay, agpauting ka na, tanaalam mo ti umuna nga payout mo. Dakkel ti payout mo tadakkel ti invest mo kwarta. Kwartami at talo kada katugangak da ito Urnong mi kinilakay ko, kan urnong ni mama. Di daan mo adito'y tinangipan na iti kwarta. Ala, sana bale. Ta safe ti kwarta tayo dito'y. Sige nga ron, rumor tayo. Agawting tayo, friend. Siyak ti sagot.
Ang sasarunumat kan ti outing di asawa, Parnel. Kanayon ti post na iti social media. Wen mama, bye-bye aklatan tapno marelax met. Kat, kumusta mo ti trabaho na? Okay lang tamat mama. Kat, ti bagbaga na agatangan nyo a pikari. Kumusta? Nagatang yun? Saan pa'y mama? Kanayon ka nung amin ti biyahe di akin kukwa. Iso asaan da nga agtumpong iti oras iti asawa. Anya? Kat, di kwarta nga eh. Imbang ko kanu payla ni Janet, mama. Apay nga kakaribuso dagiti tattao diti ruwar ti opisina. Diyak makontak ti gayem ko, Janet. Manual daw na sana ng lukat ti opisina. Uy nga ron, napanan ti best friend mo. Diyak mo. Anda mang ibagbagaan nag-abroad ka nun. Anya, saan na namang lugat? Kasanin ti kwarta tayo. Diyak nga ron mo, Janet. Kuntakom ati gayem mo, Janet. Dakkel agat at ti kwartak dito akumpanya. Kat oray siyang mata. Sika lang aya. Dakdakkel ti kwartak dito yung amsika. Kasanin ti kwarta? Basol mo dahito no saan ang maisubli ti kwartak, Rosalyn? Agtal na ka man mo, Janet. Api nga siyak ti papasulam. Kat saan mata siyak ti manager dito'y? Wala, ngam ka tinangawis kanyak nga aginvest iti dakkel a kwarta. Wan! Ngam saan ka pinuwersa? Iso di kag papasol. Tagpada talabik ti ma, Janet. Kaya't mo asawan. Inulbutan na kami kini mama, Janet. Sorry, Arnel. Saan asinsinan a kwarta dayjay? Dakkel agatad inalam a kwarta. Pakawanan na ko, ma, Arnel. Kasanupay nga rod itan. Awanen ati kwarta tayo. Pati ti kwarta ni mama. Diyak ninamnama akas to'y ti mapasama, Arnel. Iso pakawanan na ko, ma. Awan lata, Arnel. Mama, diyak naawat iti trabaho. Mas priority dagiti upuping siyak nga aplikante. Ay ket di mo pilitin ati aga pala iti trabaho. O talaga nga awanan ti mangawat kan ka. Ag tagibalay kalaangan. Tasyaklatan ti agtrabaho. Mababain akon kada kayo kini mama. Ado ti utang ko kada kayo kini mama. Pakawanan da ko, ma. Nangrunakan ka, mama. Sorry, kapo iti panang tangtangsit ko kan ka iti kalabas. Ay, agyaban na tanauray kumatlaangan ti panagpakumbabam, Janet. Kinapudno na, dayta ti tartari kakayakan ka. Tamanipod na kaadal ka, simmabalin ti ugalim, ngimaton ti purwam. Taol ti mo anak mo, ipaidam mon kanya. Pakawanan na ko, mama. Aklo na tagitabitut ko. Sorry talaga. Ala, mapakawan ka, Janet. Katsapay kumata di mon ulitan tinaramid mo. Anya ngay nga rod, agsubli ka manen ngag tagipalay. Ako namat amarigatan ka na makastrag iti trabaho. Kat pasensya ka mat, no pinakitaan ka iti sana nasaya at iti damo. Ngam idilang dayjay, tanagbabawiyak mat dagiti. Babaan iti panangpadal ko kan ka. Iso na lang, tasinayang mo dagita nga oportunidad adimtengken ka, Janet. No na nga to ti purwam, awan na saya at apagtungpalam. Ngam no napakumbaba ka, ni Apo Diyos timang bindisyon kan ka. Bueno, gagayam, di tanti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.
Agpakpakaasi akan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak ngaglako iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin di sweldok ijay. Ngam ti sweldok dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibatsak kadananang kantatang ipag. Sikala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo't tanday di kabsat ko nga asawam. Diyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipagnaadapay lang kan ka. No, okay lang ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot kat. Managtulong ak. Iso sige. Awatak ida dito'y balay. Agyaman na ipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipagdona. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akasladon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Nawatan nyo? Dona. Doon na. Ala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilang. Paturugan na tan. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugang ta. Masapul ngagtong palta. Tapno saan nga agungot. Ay, maturog tan bakit? Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay met nga umuna alakay. San taliwayan tagkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy, anya pa'y lagkukuhain nyo dito sila Joanna. Da kayo abakit kan lakay. Ha? Idepan yun ti silaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Dona! Ay, ala, hindi pa yung tanti silaw bakit? Sa tanto agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga agatang kadagiti lako tayo. Uy, Insan, iso nga ganos ka ha? Nalaka ngamin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga rod insan. Ala, agan anos ka. Ta nayunak ti sweldom, Insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagak. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na tani, kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, sige. Iso nga'y mawagak ti pawit kong ti sweldo. Sige nga rod, tani, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, tani, aguyak da. O sige ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa ngamin makaawit ta makumikumak. Wen, di ka madanagan. Diyak baybayan ida. Agyaman nakipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubot kayon, nanang, tatang? Wendo na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jay suka Ay, paglakwan mingay. Doon na. San may kabisado dito sa syudad. Ang mga mapukaw kami. Ay na, laklakayan kan bakbaketan kayon. Mapukaw kayo pa ilaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno mailako yu amin jay isursur yu amirienda. Kan siguraduan nyo amalako yu amin, Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kas jay gayam ti ugali day jay amanugang talakay. Nauyong mo't kayam. Nga roda.
Kaslan na kasingsing pamay ti di si bibiyag pa'y tanak ta. No kas day nga agpasyar day iti probinsya. Wan nga road. Saan mo tunay ang matagtagari ide? Daldalira mo gayam. Ngarot unget pa'y nga unget. Ay, santa ka nung agaw awit ije balay na. No sana maibus tila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay. Ne, apay, adam mo mapangilakwan taya. Kawan, kanin ta amin na. Tapno may busang bakit. Ay, naisos. Ad-adan nga agunget, ano ka nun ta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga ruda. Mala, nituloy sa karudin, dagla ako. Uray ta, nakainanatan. Bakit? Nalakoyo amin alakoyo. Adadwa lumpia na bati do na. Nangibati kayo pa'y laang mat. Mala, kukwayon ti do anabati. Sagay sa kayon, taiso ti tangdan nyo ang naglako. Ha? Ala, ingkay agpalasan, tada aramidin nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan, inton bigat. Hoy, nanang, tatang, agring kayon, aldawan. Agladaw-ladaw kayo ang maturog. Sa ina, nagrigat kayo ang mariing. Bumangon kayo, taing kay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan na Kasano ang maipaibos yun dagiti lako yo? No agpatay-patay kayo man? Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo! Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasaya at kami, mat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, Ipag. Ay ikwa, nakaturog dan salya. Ni, nagsapamatan? Wan, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka, Ipag, Wan, saan ang problema dita? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas, Ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin. I-advance ng ti sweldom. Tani, awan itatang ko iti agas dananang kantatang. Sapay nagningi na dagiti agas kan vitamina da. Ha? Regular nga mi nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod, Ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramidak. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, Ipag. Ay sus, nasip ngutin. Ngumapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masyapol nga minamay pa ibus mito'y lako mi kabsat. Ay, huwag kapsat. Ungtan na kami, di manugang may no saan mi amalako ng ito. Ay na, kakaasim ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kan lakay kayon? Ngam paglakwon na kayo pay laeng mo't. Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabasak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang me. Balayo kabsat. Ta ijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day di asawa ng anak yu day jay. Ala kapsat, mapan kami. Ta, ipaibos mi pa ito lako may. At dapat basit anabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaon. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalako yu amin alako yu. Ala, ingkay agluton, tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijeruar,
Tadda karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka saktiag-sak daw? Sige nga, Rod, lakay. Hello, Ipag Donna. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Kangay, kumusta kan? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kang tatangay. Kumusta damutan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay nakasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang nga alas 6. Nakaturog dan. Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada. Tanasalun at da. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kaano nga agpugit ka iti kwarta? Igatanga ko may tibado dananang kantatang. Tani, puro daan ng dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kumay da inton bigat. Kwa. O sige, taipawit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paong nga ipaw ita, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno saan da maboring dito'y balay. O sige, Ipag. Okay nga Rod, bye! Bye! Apay akas, Chay. Basta umawag ka ni Ipag Donna. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabaho dito eh. Kasla jackpot siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11 wano alas 12 iti rabi sa danto makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni Ipag Donna kanyak. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Ay, langag kumot hindi nakasarita kay ti cellphone. Jay anak minsa ti nakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Ay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Daytoy ka dilang ti may luto asidan, Donna. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidaan nyo. Kasidaak day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo. Iso a sardinas ti sidaan nyo. Mabalinta ta sagpaminsamay. Ay, napurga kami niti sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami nito sardinas milatan. Kasta ti paspasinam kada kami. Apay, agreklamo ka? Sardinas. Di ka ket agyaman taddalat ta sidam. Kay saawan apulos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalinlata ano awan masida. Nagaduman ni masida idirep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibiyangan dagijay. Tasidaan dagiti bisitak dagijay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga oray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko daytoy. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpamat. ay na, pasensyakan, Donna. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwam magsusugal. Iso ajak pay rimwari ti silid me. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikab-kabalay kayo, suruan nyo ti agidalimanak dito'y balay. Tadyak kaya't tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso ana? Pautangan na? Wen, manuti ka sa pulam. Ibagam, naitid ko, uray mano. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano. Kwa?
Nungay 50,000. Day talaga yam. Owan, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Uray inuta mabayadan. Basta mabayadam. Sige man nga, Rod. Pautangan na. Sana bale, taad na sweldo ni ipag ko apag bayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tentay kasi nublat mong agla ko. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandananang kantatang. Sige, insan. Tani, di ka pinagaw-awid apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga ron insan. Pakumusta ang tulat tanda antikin ang kala. Wan insan. Ay, narabyan tama nun lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maung tantamalan. Ala, agawaan ta timag na tapno makalako ta. Doron! Bananak yo! Gumadang kayo! Bananak yo! Lakay, ada nagsarda nga pampasahero a jeep. Ado tagdisaag. Ay, sabtan tayo tatalakwan tayo tituron, lakay. Ay, Umaytan! sige, bakit? Karon! Barbecue! Bananak yun ko na ma. Ay, huwag kayam. Ay, barbecue! Bananak yo! Ay, Bananak yun! Turon! Gumatang kayo! Nanang! Tatang! ha? Ha? Silang anak na bakang! Silyanak ka! Ay na! Ay! Apingad da kayo dito eh! Rabingin! Yan! Apay kita ka lang agawin na nakaw. Kailo na kao na yan. Ay, nanak ko yan. Ay na! Kailiw kayo matantatang! Nanang! Anya ti imat yung ay! Turon kan bananak yaw! Ilakla ko may! No, saan may amalako ka agungan ni Dona nga ipag mo? Anya? Wala na ko. Yung mabla ko matikinahuyong na ka na kami. Kaya't hindi pumanaw dito. Gumawa na mo may paparami. Ito na yung pagtaragawit ka. Unay matanti kastala nga yung. Kimutong kayo pa yan. Kasanogat basta mati pakpakan ni Dona ka na kami. Nauyong na siya Dona. Pag-overtime man na kami pa, aglakaw. Anya? Tsak na yung pag-arup amaramid ni ipagdona ti kasta kada kayo. Yawit kunda nanang kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaadda diti balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida, ipag. Nasaya at mati ka sa saad da dito. Ay, saanan? Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw na yan iti trabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka basta mamati kadakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga iso dati nakaamwa kitir aramidam kadakwada ipag? Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbaga dati amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko kit dia, tapno awanan ti mangirarit dito'y balay. No anyaman timpul-pulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period. Ang singira ko Dona. Ay, kasanungatan. Awan mo't maitudin ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulagan. Tungpalan ta ko Madonna. Awan talaga. Iso sorry. Sige, nawan may bayad mo. Ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako iti lako. Ha? Sige, mabalin. Tapno makabayad akan ka. Okay na ron. Sumurot ka kanyak. Tada papananta.
Ay na, kabut-buton samot dito ang trabaho. Kunak no anya ti ipala kong kanyak. Kastoy matgayam, may parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na, Dona. Iso ano kaya't mo, tibumak ng adagos, sumurot ka kanya. Wen, iso nga rod ang naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingatan niyo sa giti mayo! Ana, polis! Oh, lalpas na, Dona. Agsubli ka man na ni Jay syudad ay anak ka. Sana, nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli ijay. Ay, di awanan trabaho. Ada si ti Diyos, tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sarong karan ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan ng aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, apepela sarong karan tayo. Kitlangguyong hindi ka sa kamay. Adda ka no napatid nga ibagana, tatang. Imawag namin di ka aruba na anang sarong karkan kwa na iji pagbaludan. Kat imbilin na kano amapan tayo ijay. Agyaman nakta may kayo, nanang. Tatang, ipagsilya. Wen ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababawiyak ti sinara ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kaya't ko dagkit daw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Dona. Pakawanan da ko ma. Gapo iti panang tagtagabok hindi kada kayo. Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awang magamin madingar aramidin mikin kay day. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko mo, tatang. Ala, mapakawandakan. Tanya ngay, kit manugang dakalata. Nga uray na tayo, tiyanak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalatay ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naad anyon da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo, nanang. Tatang. Ay, kat, wala. Kaya't kuano siya, tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wala nang isong agnaad kayon ijay. Diyo ko mapampanawan. Kat agyamanak no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. Tunggal aramid ti may sa tao, at dalata supapak na. No nasaya at aramid mo, nasaya at tumat ti gunggunam. Ngam no rinukar ti aramid mo, dakas ti tungpal mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio, ensurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami.